Sinivusela siphinde sinibingelele eMaswati lamahle yemukela nathi tindzaba takho letihamba embili ephephandzabeni lakho le-Times of Eswatini utiletselwa nguMelusi kaDlamini. Tibalo letentiwe liphephandzaba i-Times of Eswatini tisusela esibalweni sebantfwana labangu-29,200 labatalwayo ngeminyaka ngekwembiko welibalo setikhombise ukuthi kwenta i-DNA ibe ngumgomo kungabita litiko le-Home Affairs imali enganga-126 million emalangeni ngeminyaka lokuyihafu yemali litiko lelabelwa yona nguhulumende kuphindze kube imali engabhadalela abantwana labenta libanga lekucala labangu-187,500. I-Taiwan Hope Medical Team seyinikelele i-Cheshire Homes eSwatini ngetipho letifaka ekhatsi i-rice lelinganiselwa ku-200 kg, ema-wheelchair kanye nemali lenganga-12,600 emalangeni. Letipho temukelwe inkhosikati Phumelele lebekamelele inkhosikati Lanteteza lotsite letipho tikhomba kucina lokukhona ebudlelwaneni belive leSwatini nele-Taiwan waphindze wemukela ngalokusemtsetfweni letivakashi. Sichubeka nato tindzaba. I-Examinations Council of Eswatini seyimemetele ukuthi luhlolo lwasebukhati neminyaka lolwagcina kubhalwa eminyakeni lecishe ibe ngu-10 leyengcile selibuyile kusukela ngaJuni weminyaka lotako. Leli hlolo ngeke libhalwe kuto tonkhe tikolo kepha litawubhalelwa etinkundleni letikhetsiwe kuto tonkhe tifundza taleli. Lilunga lephalamende lasemhlambanyatsi Bonkosi Dlamini losekelwe lilunga lephalamende lasemayiwane Sicelo Dlamini sewuvete sishukumiso sekuthi imfundvo yaka grade 0 ifaka ehlelweni lahulumende lemfundvo yamahhala. Lesishukumiso kulindzeleke ukuthi sikhulunyiswe namuhla ephalamende. Tingawo ke bese niphathele tona Maswati lamahle yebukela imbiko legcwele yaleti kanye naletinye ephephandzabeni lakho i-Times of Eswatini. Angikushiyi wedwa ke ngikushiya naso simo selitulu.